Mulanan tenang enggak swarga lebet. Mat, Apa men? entar kamu Mat. Masih pas binyambi deh ya. Ya kan nak Mat nang tenang kok rokokan Mat. Ya ke atas Mat. Panas iya Mat. Ya nenak nih. Bodoh apa boy kakek men? Masih pasti penting ada ya. Lelah ke atas. Masih nyambi pau Mat. Sambil kamu pau aja Mat. Matung ke sakit men. Tadi saya kok nyandang ibu pawori ya sedang tadi sih ibu boleh. Wah apa Mat kaki Mat. Sering matong ke sesake lah boros entar sande. Tak usah antar ka matong ke Mat. Sengko minta apa wana ya situng. Bala men, sedang sing kontra nyandang matung ke tadi kene penta kana aja. Wah apa kaki Mat. Sering matong ke lah boros entar sande. Malah kakan dina waduan. Buruh-buruh demo kakek men. Sedang sing koyak pan berupa nari tak toban ngatelan matung ke. Emang matong ke sake apa Mat? Me sande bi kake. Sengko tangi tinggal bermatong ke sake ri ya Mat. Tak tahu men. Tapi sing kok dingeding kocang asam urat, kencing manis. Ya istilah na komplikasi lah. Remuk semua, hancur kocang. Wah apa Mat? Paling matong ke sake jagen tandi besek Mat. Njok muntah kakek men pahla bodoh. Tadi mau yang tadi pesi aja pak kunci sakit kakapi ya men. Iya Mat. Pese aja orang rengodi. Titi mau lu andi pese ora aja ker kapi. Ora aja mau laga dongker pas kabetan aja sakean kapi Mat. Ila pas persis kasus pada bi kasus matong ke. Kakek men lah bodoh boy men. Yo mun kaki letak ning jo center ka matong ke Mat. Tuli lah mangkat. Yo ya cok. Makan pau dina kana aja pas kentak ende. Iya sing kok lamang ke men. Iya tuli lah mangkat. Engkau kampung apa men ya? Ya. Mat, Apa boleh kakek men? ada kana aja ya. Rokok aja mau ngampung cek sambil bibi beden amat galak situng. Iya men kalau pain. Kok mangkat men ya? Ya tuli. Aku nggak lagi matong ke. Kocang kaki sakit ke. Iya, Mat. Kela beres. Sakit apa kaki ke? Kolesterol, kencing manis, asam urat, kopi bau cang dokter. Kela beres, Mat. Lah. Kaki di sini akan ada cukong ke. Kalau bagi nggak cukup, Bung Dokter. Takut mulai tanpa penyakit. Jadi, Mat, kok mulai mari sakit. Ihle ngari ya mau ngakan. Oh, nih serga kaki ke. Ngakan pakaian sele tak cukup. Ketika kita aja genongku mulai sakit mau ngakan juga. Iya, Mat, kok ti aja kena mau ngakan. Hari apa sih kami kaki, Mat? Pau deh ke. Bola bi kaki me karoce ke. Aduh, iya. Lek bagi iya kok ngakan pau, Bung Dokter, Mat. Lah. Me tele tak bagi mengkrokun ngakan pau ke. Ada apa? Enjo, Mat.
Mau orang di kencing manis ngakan pao recang dokter Jen Sarah. Aku ke. Kaki mi pastinya kenangku ke. Makan tak pakai cukup. Beri pau tak ndek. Kaki pasti aku mati ongku ya ke. Ya iya mat, anak aku banyak. Ya mun kajian apa dari kaki kia ke. Mat, kaki ibu bau tak mandi mat. Iya ke. Sengko olah keranta sempat mandi. Selain dari talon ke udah langsung tarkan nak sengko. Ya tamang lo mat, bocong kape. Gila maklum kira apa ke? Soalnya mau orang datang dari talon. Ya ojeng sengko. Makanya kali budi na mat mga tamay kau reng mandi. Mari tak bocengan. Mandi ngaku nyaro om. Atau mau kau reng don subodon. Bau na telo celok kakapi. Oh bunyi sabi grabis. Kunteng soroy kocayan mga tamay kau reng. Atau mau kau reng di talon na taman di lasukan na. Lala celok kapi. Kuka cek saran kakek. Iya ke sengko lah kerana celo. Tapi mengucap orang aja saya lebih kepiaki. Jaga perasaan orang. Kakek mun apa sih masuk kalem colong teh aja gena. Makan tanda cukup. Pau nyege. Amar kita kok mau lihat penyakit dah. Tapi apa sih ku ada di colong kaki kita enak enak. Aja cek nyakit nanti orang apa nje. Kok tak kalakan siapa bodoh nama? Cok kaki kala bocong. Lawis ke, usahanya banyak deh. Orang ini tak kira beci kalau bengatain, takun beci kalau benganase. Senga, ambuin kayaknya nanti orang aja.